Gostovanja to na Fuchsia Berlin v Bitola je posle 60 minuti 34-43 tvoj komentar za nadprevaro. A vas da je teško dati komentar poslije ovakve utakmice. Što da vam rečem, primili smo previše onakih golova iz kontra, jednostavno taj manjak rotacije, ne tražimo izgovore, daleko od toga, znači mi kad igramo kući mislim da smo trebali dati više, ali isto tako falilo nam je dosta igrača u rotaciji i oni su nas samim tim tempom pregazili. Svojim tempom i oni igraju uvijek tako na taj način, znali smo što nas očekuje, nije da smo bili iznenađeni, samo što uvijek bi nas kaznili kad god bi napravili ili neku glupost ili ako se ne bi zamijenili na vrijeme ili bilo koja situacija, da ne ulazim sad u detalje, ali kažnjavanje su uglavnom i naše greške i naše slabo vraćanje. Ali ja, bez da tražim izgovore, jer mi nikad ne tražim izgovore, moram reći da nam je falilo igrača da bi se zarotirali, da je falilo par igrača u toj rotaciji, da nemamo neke padove u kojima primamo prejeftine golove. Ali mogu da rečem, mi odmah sad teško je i noćas će biti teško i uvijek je teško kad izgubite doma, ali što prije da naučimo nešto iz ove utakmice i da se okrenemo sljedećoj utakmici.